Ibihe byiza, iyi ngiyi ni Sport Journalism Relax TV. Murabibona twagezaho amakuru yose y'imikino aba agezweho. Nta kindi mbasaba kora subscribe maze ubone update zose mu mikino. Aka kanya kandi zikugereho ku gihe. Aka kanya ngiye kubabwira ku witwa Fahad Aziz Bayo. Ese Fahad Aziz Bayo ndamubabwiraho iki? Nyuma ya Rayon Sport itwega papo n'ikipe ya Police FC ku witwa Byingiro Lague ntago abayobozi ba Rayon Sport bahisemo kuguma gutyo cyangwa se bahitemo kwinangira cyangwa se ngo bumve ko naho ndi mukinyi baragura, ahubwo bagiye mu gihugu cya Uganda bareba bamwe mu bakinyi beza b'ikipe y'igihugu ya Uganda, abakinyi beza mu gihugu cya Uganda, bamwe mu bakinyi beza ikipe y'igihugu ya Uganda ifite, bareba bazanamo uwitwa Fahad Aziz Bayo. Uyu nguyu nyimuvuga muribuka igitego yatsinze ikipe y'igihugu y'u Rwanda ubwo ikipe y'igihugu y'u Rwanda yakinaga n'ikipe y'igihugu ya Uganda mu mikino ya qualification za CHAN, maze u Rwanda rugatsindwa na Uganda igitego kimwe ku busa. Na wundi wari wagitsinze rero ni uyu nguyu bamwita Fahad Aziz Bayo. Rero aho ngaho ni byiza noneho dutangiranye neza kuba buri wese ahise amenya basi ikintu kimwe kuri uyu nguyu Fahad Aziz Bayo. Ni umusore wakinye mu bihugu bigiye bitandukanye, yakinye muri Oman, akina muri Czech, akina n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Gusa muri kino gice cya saison gishize nta kipe yari afite kuko yari free agents, kuko yaje kuyatoroka n'ikipe ye maze Mercato zimufungira atarabona ikipe, biza gutuma amara amezi 6 yose ashize nta kipe afite. Amezi 6 amaze gushira yaje kuba yajya mu gihugu cya Tanzania mu ikipe ya Young Africans, yagiye gukora igeragezwa. Gusa ntibyaje gukunda kuko umutoza wa Young Africans yaje kuba abwira uyu nguyu Fahad Aziz Bayo, uyu mugande, ko afite abataka babiri bakomeye, harimo uwitwa Clement Muzizi, uyu ni umwata ukomeye cyane machachar, afite uwitwa Azizki nawe ajya akinisha kuri atake, ko rero atifuza kuba yashyiraho uyu nguyu Fahad Aziz Bayo, ahubwo ko icyiza ari uko batakwirwa bamugura cyangwa se bamushyire muri ino kipe aze guhembwa y'ubusa cyangwa ngo aze gufata abandi imyitozo no kuba yagumura bagenzi be mu gihe ibintu bitagenze neza, ahubwo ko icyiza ari uko bamureka akajya gushaka indi kipe. Si Young Africans yonyine yashatse uyu musore, kuko no muri Simba Sports Club baramushatse ariko ntibyaza kugenda neza. Rero mu minsi yashize nabwiye inkuru yuko uyu nguyu Fahad Aziz Bayo yarimo yifuzwa cyane n'ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikarasi Mitutu APR FC, ariko amahirwe yo kuba yakorekeza muri APR FC yaje kuba yayoyoka nyuma yaho ikipe ya APR FC iguze undi mukinyi nawe ukina kuri Tipik Dennis Omedi, kandi akaba amubanzanyamo mu gihugu cya Uganda, akaba ari usigaye ubanzamo mu gihe uyu nguyu Dennis Omedi abanzamo uwitwa Fahad Aziz Bayo akabanza ku gatebe. Ariko mbere yuko uyu musore atandukana n'amakipe yakiniraga agifite ikipe yo gukinamo, ntago uyu nguyu Dennis Omedi yaga yabamubanzanya mu kibuga, ahubwo byagaragara ko uwitwa Fahad Aziz Bayo niwe abanzaga mu kibuga, Dennis Omedi akaza amusimbuye. Gusa ubu ngubu siko bimeze kuko Dennis Omedi niwe ubanzamo, ahubwo Fahad Aziz Bayo asigaye abanza ku gatebe. Rero wakwibaza ngo aje muri Rayon Sport ni iki yahindura? Rayon Sport se koko iramukeneye cyangwa ni wa mukinyi w'ingwiza murongo? Ese aje yatera pressure kwitwa Faringanye? Ndaje mbigarukeho neza cyane. Gusa nta kindi gusaba ni gukora subscribe, like, share na comment, dufashe udutere inkunga ndetse udusharinga mu group amo mu bakunzi y'imikino bagenzi bayo, kugira ngo nabo bajye babona ayindani agezweho mu mikino. Update zose na handu zikura ni kuri Sport Journalism Relax TV, niho rwose ukura update zose mu mikino. Rero uyu nguyu Fahad Aziz Bayo aramutse aje byahita byongera competition mu ikipe ya Rayon Sport. Wakwibaza ngo gute? Uyu nguyu Fahad Aziz Bayo ni umuntu ufite ikarita zo kuba yakina ku myanya ibiri itandukanye mu kibuga. Ashobora kuba yakina nka typical number 9, wa mwataka pike nyine nka Haaland, Erling Brot Haaland, n'abandi bagiye batandukanye, Rasmus Hojlund, nka Gabriel Jesus, Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic n'abandi bagiye batandukanye dusanzwe tuzi muri nosi ya ruhago. Ndetse ashobora kuba yanakina nka mababa cyangwa se umuwinga, ariko wataka aciye ku ruhande rw'iburyo. Ahangaha tumenyereye abitwa Lamine Yamal n'abandi benshi bagiye batandukanye, abitwa ba Martinelli n'abandi benshi, Phil Foden
n'abandi bagiye batandukanye nyine babaye nga tumenyere ko bakina ariko bakoresha akaguru k'indyo cyane. Rero uyu nguyu Fahad Aziz Bayo aramutse aje, twese turabizi ko uwitwa no musore witwa Faringanye mu ikipe ya Rayon Sports asa nkaho nta musimbura afite nyuma yaho witwa Charles Bare urwego rwe agaragaje ko atari urwo gukina mu ikipe ikomeye nka Rayon Sports cyangwa se atari kuba yahangana n'uwitwa Faringanye. Rero aka kanya tubona ko uwitwa Faringanye asa nkaho kuri uriya mwanya ari wenyine rero wakwibaza ngo aramutse agize ikibazo cy'imvune ninde wamusimbura cyangwa se ninde wamukorera mu ngata kugira ngo ikipe ya Rayon Sports n'ubundi ngo bikomeze igume ku gasongero kandi Faringanye adahari. Rero niyo mpamvu nyamukuru uyu nguyu Fahad Aziz Bayo akenewe kandi cyane mu ikipe ya Rayon Sports igikundiro cy'Inyanza, ya kipe rwose ihogoza yahogoje abariyo. Uyu nguyu Fahad Aziz Bayo arakenewe kandi yaza akaba igisubizo kirambye mu ikipe ya Rayon Sports kuri tipiko number 9. No ku mpande rero naho zimbibabwira ejo bundi uruhande rwa Rayon Sports ruriho witwa Adama Bagayoko n'uwitwa Aziz Basane Rague Haji na witwa Kanamugiye Roje. Abo ngabo nibo bakinnyi bari ku mpande za Rayon Sports kandi twavuga ko basa nko bakomeye, gusa nkuko mubyumvishe nta zina rikakaye ririmo cyane, dore ko ariyo mpamvu minsi yashize bashakaga witwa Byiringiro Lague Neymar ariko ntibyaza kuba byakunda. Rero bagomba kuba bashaka uyu musore Fahad Aziz Bayo kugira ngo aze atere competition mu ikipe ya Rayon Sports, atume bahangana, yongera icyo bita guhangana hagati y'aya makipe abiri APRFC na Rayon Sports, ndetse yongeye no guhangana hagati y'abakinnyi bazaba babaye benshi mu ikipe ya Rayon Sports kandi bose bigaragara ko bakeneye umwanya wo kubanzamo, ndetse bakeneye n'icyubahiro cy'uko ari abakinnyi b'abasata kandi bakaguma guhangana kugira bagumane umwanya wa mbere, bazabe bawufasha kuba bakwegukana igikombe cya shampiyona cy'umwaka, dore ko kipe ya APRFC nayo yakaniye nta nota n'imwe ishaka gutakaza, cyaba igitego kimwe ikakibona ku munota wa nyuma ariko kikaboneka. Please kuri subscribe ahangaha kugira ngo ujye ubona update zose z'imikino zagezweho. Ndabakunda.